Na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. Dragi slušatelji, evo nalazimo se u Tehničkoj školi Požega na Erasmus danima. S nama su učenici koji će nam se sad predstaviti. Doris Malović, Emanuel Grbac, Krešimir Babić. Evo recite nam što ste danas pripremili, onako ukratko. Pa imamo prvo prezentaciju, odnosno predavanje o Beethovenu za 250. godišnjicu njegove smrti. Onda imamo predavanje o dronovima i o bioekonomiji. Što nam možete evo reći najprije o ovom prvom predstavljanju? Znači, Louis van Beethoven rodio se 16.12.1770. Bio je jedan od najpoznatijih skladatelja u svijetu i ostavio je ogroman trag u svijetu i bio je zajedno sa Mozartom jedan od najpoznatijih autora. I upravo to je razlog što ste ga odlučili prezentirati. Da, i imamo onda o njegovoj Odi radosti koja je zapravo himna Europe i koja se koristi za mnoga slavlja, ali najpoznatija je kao himna Europe i Ludwig van Beethoven je umro 1827. u 57. godini života. Što nam možete reći o ovom drugom projektu? O brojima možemo reći da će postati sve više popularniji i pristupačniji s gotovo svim ljudima. Koriste se u dostavljanju paketa, fotografiju, mapiranju, filmovima, kontroli okoliša, spasilačkim operacijama, agrokulturi i policiji, vojsci i imamo sport, trkanje dronova. Dakle, vrlo široka primjena, ovdje vidimo jednog, ajmo reći, drona hrvatske izrade. Da, to je naša škola izradila i dosta najbolje od svih. Izgleda mi, moram priznat, da uopće ne zaostaje za ovim modernim kupovnim dronovima. Pa ne zaostaje ni malo za komercijalnim dronovima. Treći projekt je? Bioekologija. To je? Znači, to je grana ekonomije koja se bazira na reciklažu odbačenih materijala i izvora koji su nađeni u prirodi i od njih se izrađuje hrana, razni tekstili i ona je veliki inovacijski potencijal u svijetu. Što vi mislite o tome? Recimo, evo, za naš grad bi to bilo jako dobro. Pa svakako bi bilo dobro, pogotovo ako se bazira na čišćenju prirode. Dakle, općenito zaštita okoliša i promoviranje zaštite okoliša među mladima. Da, svakako. Na školskom hodniku. Vraćamo se natrag u emisiju, nalazimo se u prostorijama Tehničke škole u Požegi gdje se održava Erasmus dan. Sad razgovaramo sa Ivan Rezo, Filip Križanac i Filip Matošević. Pa dečki, što ste vi ovdje odlučili prezentirati? Koji će prvi? Ja sam odlučio prezentirati robote jer su roboti sve češća današnjica, roboti nam danas sve zamjenjuju. Malo detaljnije mi o tome. Koje robote? Pa razvoj robota općenito. Znači početke robota, roboti u povijesti, novije generacije robota, od čeg se kretalo i na čemu smo danas. Na čemu smo danas? Vjerovatno ćete reći da smo na pragu nekakvog velikog tehnološkog skoka. Pa da, naime, na pragu smo ogromnog tehnološkog napretka jer sada sve više roboti imaju ulogu čovjeka, odnosno ima sve veću ulogu da može se kretati i razmišljati kao čovjek. Gdje se najčešće primjenjuju? Roboti se najčešće primjenjuju u industriji, najčešće autoindustriji, imamo onda u dječjoj industriji kod nekih autića na daljinski, onda imamo ove letjelice što se šalju u svemir da se vidi neki procent vode, možda ako ima na Marsu i tako nekim stvarima. Su među robote možda spadaju i dronovi? Da, spadaju djelomično, zato što imaju sve te dijelove poput robota. Koliko znam i malo sam upućen ove online dostave, sad se eksperimentira sa, ajmo reći, dron dostavama. To ste čuli vjerovatno. Pa da, ali to još nije došlo u Hrvatsku jer naime malo kasnimo sa cijelim svijetom u tehnologiji. To je se već krenulo pričati o Americi da tamo imaju takve dostave, neke sitne stvari, odnosno sa tih internetskih stranica koje su malo naprednije. Sad ćeš nam ti reći što ti prezentiraš. Znači ja vam prezentiram 3D printanje, izrada 3D vizira za COVID-19. Znači naišao sam na jednu web stranicu od Pruše gdje su našli vizire, oni su dizajnirali i onda sam krenuo u tu akciju
znači printanje vizira i koristim 3D printere i tu plastiku za printanje okvira vizira, dok folija ta prozirna je rezana na laseru. Je li se to već negdje nalazi u primjeni, konkretno ovaj vaš proizvod, ili je to samo nekakav prototip? Pa to nije moj proizvod, nego znači, to je bilo kad je bilo znači, ekspanzija znači, COVID-19, išlo je u medicinske svrhe, znači donirali se u bolnicama i drugim osobljima koje je sad trebalo znači, kao zaštita maskama, reći neka preventivna, da ne bi bili direktno u dodiru zbog kapljičnog prijenosa tog virusa. To nije znači, proizvod, znači to je bila čista donacija i humanitarna akcija. I vaš projekt? Da, može se reći, da. Vi prezentirate Tesla projekt, je li tako? Tako je. Recite nam nešto ukratko o tom. Pa to je projekt koji je zasnovan na bazi škole i još 3 škole iz Rumunjske, Estonije i Austrije, a baziramo se na tome da proučavamo energetske izvore, da probamo naći što bolja rješenja, da što više energije bude očuvano, da ne gubimo, da nemamo tolike gubitke. Odlično. Što vi mislite evo u Hrvatskoj koliko se energije trati? Pa ne znam točan broj, to vam ne mogu reći, ali dosta energije se potroši, ali eto opet dosta se i proizvede. Gdje bi se moglo uštediti po vašem mišljenju? Po mom mišljenju, pa puno na vodi, sigurno, a i na izvorima svjetlosti. I to se isto jako puno troši po noći pogotovo. Znači uvođenje ovih eko rasvjete. Tako je. A energetske obnove zgrada, toplinska ušteda? To isto dolazi u obzir zato što ima mnogo starih stambenih zgrada koji nisu po novim normama, koji jako puno toplinski, a i isto energetskih izvora ostalih oblika isto jako puno troše. Koliko vidim ovdje i ova škola uskoro ide u obnovu, vidimo neke skele vani, bit će vjerojatno energetska obnova. Pa radi se na tome, da. Na školskom hodniku. Nalazimo se u tehničkoj školi u Požegi, razgovaramo sa učenicima povodom Erasmus dana. Govorili smo o raznim projektima koje su prezentirali, a sad će nam 2 učenika pričati o svojim iskustvima sa Erasmus programa prošle godine, je li tako? Vi ste? Marijan Čubara. Leon Rabić. Evo, dečki, kako je to bilo proteklih godina? Išao sam prošle godine otprilike u 10. mjesecu i bili smo 2 tjedna. Išli smo u razne firme kako bi se upoznali više sa načinom rada i radnim iskustvom. Testirali smo isto svoj jezik, kako stojimo s njime, komunikacija i obilazili smo isto dijelove Portugala. I kakvi su uvjeti rada tamo? U redu su uvjeti rada, postoji isto velika industrijska zona, ima puno firmi otprilike na jednom mjestu, slično po Požegi u industrijskoj zoni. Ali puno veće? Da, dosta veće. A što ste radili tamo? Pa tamo smo mogli raditi s raznim mašinama, na primjer CNC stroj, što kod nas na primjer nemamo. Neki su autolimari na primjer radili sa majstorima za autolimariju, neki su zavarivali razne kaveze koji su bili potrebni, ne znam, za možda kućne ljubimce ili tako nešto, tako da smo imali stvarno razne mogućnosti tamo koje ovdje na primjer nemamo. Jesu vam možda ponudili radno mjesto? Nisu, ali na primjer meni u kojoj sam bio u firmi dali su mi karticu firme, to je kako piše kontakt broj ili mail isto. Znači da se eventualno javite kad završite školu ako imate, možda vas uzmu u obzir? Pa da, najvjerojatnije. A vas? Pa mi nismo imali nikakvu ponudu, rekao je iz šale više kao ako budemo htjeli da možemo doći raditi, sam trebamo, pošto je taj CNC dosta opširan, trebali bi dosta dugo tam raditi to sve da bismo shvatili kako to funkcionira i to sve. Vama to pretpostavljam nije bilo teško shvatiti kad ste došli? Pa nije bilo teško jer smo dosta toga teorijski radili u školi, a tamo smo to naučeno mogli pretvoriti u praktičnu nastavu. Znači zasluga profesora na odličnoj pripremi terena. Tako je, da, imali smo dosta dobre pripreme prije samog početka tog praktičkog dijela u Portugalu, imali smo jezične pripreme i poslije jezičnih pripreme što možemo očekivati tamo i to sve. Navedite nam imena profesora da znamo zaslužno. Od profesora su bili Kristina Šljiran, ona je bila zaslužna za jezične pripreme, i Denis Mojbir koji je bio profesor za te CNC i to sve. Što mislite, li bi bilo dobro da evo recimo u Požegi imate to da ne morate putovati negdje dalje na takvu praksu? Doduše lijepo je otići van, ali ipak da imate
imate recimo ovdje nedaleko od škole mogućnost takvog praktičnog obrazovanja? Pa da, definitivno bilo bolje da imamo tu, jer onda mogli smo biti duži vremenski period, jer u Portugalu je dalje i sve, onda je veća cijena putovanja i to sve, pa ne možemo duže ostati, a kod nas bi mogli, na primjer, duže vremena obavljati tu praktičnu nastavu i dobiti zapravo prave vještine koje su nam potrebne za posao u budućnosti. Vi se s tim slažete isto? Da, i lakše je zbog prijevoza, ne bi gubili vrijeme na prijevoz i to sve, komunikacija bilo lakše među radnicima. Iako je dobro znati strani jezik, ali ipak ovo je praktičnije puno. Da, puno lakše. Je li biste onda možda u tom slučaju, ako vam ponude posao recimo kod nas na temelju te praktične nastave, ostali raditi u Požegi primjerice? Pa ne znam sad li baš ostao u Požegi i najvjerojatnije bi išao negdje van Požege. A vi? Pa možda bi za početak započeo u Požegi, ali kasnije bih isto vjerojatno pokušao negdje dalje više nešto pokušati. Znači u svakom slučaju ovo bi bilo jako dobro da kod nas ima, da se mladi malo zadrže, a ne da odmah nakon srednje škole odu u inozemstvo, ne u veći grad u Hrvatskoj, nego u inozemstvo baš. Da, definitivno bolje da ima kod nas, ali nažalost ne, i moramo ići na te stručne prakse u druge zemlje i u druge gradove. Ovdje iza imamo jedan ovako promotivni plakat na kojem se nalazi u stvari predstavljanje svih zemalja u Erasmus programu, je li tako? Zove se Erasmus Kutak. Da, Erasmus Kutak imamo, zapravo radili smo plakate o svim zemljama koje su u projektu u koje smo trebali ići. Koja je onako najatraktivnija zemlja se čini? Pa ja sam trebala ići u Tursku i Turska mi je bila onak, nadala sam se da ću ići jer je lijepa zemlja, ali ostale su lijepe. Mislite da ovakvi programi trebaju biti što češći, da se učenici trebaju na njih što više javljati? Pa ja mislim da, jer pomaže i u engleskom jeziku, učenju engleskog, a i dobro iskustvo. Nažalost, evo imamo COVID-19 situaciju i to vas, pretpostavljam, hendikepira u posjetu tim zemljama u nekakvom narednom periodu. Koliko? Pa da, trebali smo ići, sad smo već trebali ići i oni su trebali dolaziti kod nas, ali zbog COVID-19 ipak ništa od tog za sad. Znači u planu je da se možda ide ako se situacija popravi? Pa ako se situacija popravi, karte su i dalje rezervirane, ali nismo još sigurni ništa. Do kojeg to roka imate te karte rezervirane? Karte su rezervirane do 4. mjeseca. Dakle, ima vremena pa se nadamo boljem sutra. Tako je, da. I evo došli smo do kraja emisije. Preostaje mi samo da vas sve srdačno pozdravim. Do idućeg puta. Hvala. Hvala, Đenja. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo znanje na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.